3 snin ilu Paul Torpiano, membru fil-ġim CrossFit u persuna li ħadmet viċin ħafna Dr. Viktor Kalvanja, ħareġ bl-idea li tiġi dedikata ġurnata ta' eżerċizzju biex tfakkar il-memorja ta' wieħed mill-fundaturi ta' Puttinu Cares li matul ħajtu wkoll kien atleta. Kalvanja ħalla din id-dinja fl-4 ta' Jannar tal-2022 b'din is-sena tkun it-tielet anniversarju minn mewtu. Fl-attività miftuħa l-pubbliku li saret il-ġimgħa fil-għaxija nġabret donazzjoni ta' €5 minn kull min ipparteċipa bil-flus kollha jmorru għal Puttinu Cares. Tkellimna ma' Kyle Mikallef, proprjetarju tal-ġim CrossFit li għalilna li permezz ta' dan kollu, wieħed ikun qed ifakkar il-ġid kbir li jagħmel dan it-tabib ma' tant tfal f'pajjiżna. We came up with a very simple workout based on 3 movements, being that a triathlon is 3 movements, and it's a workout that anyone can do, and you can make it adjustable for all levels.